ابلهانه و خباثت آلود رژیم صهیونیستی با طرف آمریکایی به طور غیر مستقیم و با واسطه مشغول مذاکره بودن. البته از اول حد زده میشد که در این حرکت خباثت آمیز رژیم صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. در با این حرفای اخیری که اینا میزنن این هست روز به روز تقویت میشه. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میایسته. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menentang ancaman Amerika Serikat terkait konflik negaranya dengan Israel. Khamenei menegaskan Iran tidak akan tunduk pada segala bentuk pemaksaan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut Teheran menyerah tanpa syarat. Khamenei menegaskan pihaknya tidak akan tunduk pada perang atau perdamaian yang dipaksakan. Pemimpin Iran itu pun menyanjung rakyat yang dinilai bersikap tenang dan berani di tengah serangan Israel. Khamenei kemudian membalas ancaman Trump yang mendesak Iran meninggalkan program nuklir dan sesumbar bisa membunuhnya dengan gampang. Dia mengingatkan intervensi militer Amerika Serikat di Iran akan menimbulkan konsekuensi yang tidak bisa diperbaiki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.